118 سال درباز دبن لسر روژا روژنامه‌گریya Kurdî li bajêrê Duhokê jî di vê rojê da gazinde ji aliyên êmnahî û leşkerî dihên kirinin ji ber ciyawaziya serederiyê digel dezgehên ragihandinê. Zêdebarî girtina hindsaziyên ragihandinê mîna daxistina nivêsîngeha Kenala NRT bû demê 59 rojan endamekê desteya kargeriya Sendîka Rojnamevanên Kurdistanê li Duhokê jî vê ciyawaziyê bû destêwerdana parta desthilatdar li ser dam û dezgehên hikûmî vedigerîne. اف رودان و آزادکردنا شنگال رومال بکن بس مدید رنه ها دادن ابتنه بو لایانه که ابتنه ها دادن و هنده کنال عربی جیت دابون اف از نظانم کنه چه باش ما سیاسی نفرابن آن یه تشتکی دیب صد بینم حکمت وری بس یا لایانه کیه اما درسته بس یا لایانه دیتریج آن جه دیتریج ام نزانی کنه چوا زانیاری دست کویتن هر چند از بارد کم اوج زحمت بینم بس یا دهوک گلگ زحمت رش جهان دیتری یاسایا ژماره 35 یا کار روژنامه‌وانی کل سالا 2007 هاتیه درکرین و تێدا mafê pêdana zanyariyan bo rojnamevanan desteber kiriye lê bi gotina rojnamevanekî sal bû salê pênegirî kirin bi vê yasayê berev zêdetir diçe. اف ندانا پیزانینا شلای دزگهت فرمی و پراستی ایشه یعنی ابا یا هیو سال بو سال خرابتر لیتیدن ترساش میدیای بخو جوره که جندلیه جوره که ترسیه جوره که نمانا کفاءت و شیانت وی برپرسیه یعنی توی سازیه با پیزانینا ندادن Li Sinûrê parêzgeha Duhokê zêdetirî 800 rojnamevanan endamin li Sendîka Rojnamevanên Kurdistanê û di roja rojnamegeriya Kurdî da jî çi çalakiyek bi vê helkeftê li Duhokê nehate encamdan. Hind mîdyakar jî rewşa rojnamevaniyê di sala borî da bi xerabî dibînin. Dilşad Hîm û NRT Duhok.